ngithwanyana usukume siyokulikoza umkhuleko ngaqala i-Christian yami isipho liqinile bese ngicela uwena nayo mfundisi ngasivulele nje. Amen. ngegama lika Jesu Kristu labanye befuna besibangene abanike isolathi kodwa nasebakuwe wena babe wethu lomprovider siyathi inkosi ukuthi udawula njalo
ngegama likaJesu Kristu. Labanye bethu Nkosi abaphila emtimbeni ende abaphila nasemphefumulweni. Ngenelela amandla wonke, ngenelela Jehova, lohlelo esikaleni sakho semkhosi. Asinalo lelinye ithemba ngaphandle kwakho Baba. Nkosi sibika lona lelingethulu kwawo onke amagama. Lona lodwa liphakamisiwe ngegama likaJesu Kristu. Sisacela nenkonzo sonzela nemndeni wakaJikinere uNkulunkulu wethu. Uyabathi isimo labenza kuso. Uyakwati kweselwa kwabo. Uyakwati konke Nkosi lokukhasata umoya wabo ngegama likaJesu. uNkulunkulu wedlula yonke banalomndeni Baba Nkosi ngethando lakho. Uvela uNkulunkulu etikhaleni tonke letitawuvela basaqala nayindlela ngegama likaJesu. Usisa Nkosi ihlelo lonke. Bonke bantwana bakho labamile embi kwakho uNkulunkulu wethu. Abende Nkosi bathu ukuthi bendela wena Baba lohlelo esikalweni. Nathi Nkosi sithi sisakudumisa. Sibe sidumisa ngokweliciniso ngegama likaJesu Kristu. Phakama uNkulunkulu wethu emkhambathini wethu. Utivela uNkulunkulu nakunayindzawo ngegama likaJesu Kristu. Usise abantwana bakho Nkosi lese bakhona nalabetawo ngegama likaJesu Kristu of prayed. Siyabonga Baba Sibonga. Namkhetha nomzalo kusuku. Namkhetha ngisemncane kakhulu, angizange ngisola. Kuhle ngibingelela. Ngicela ngibingelele abamfundisi. Ngake ngiyaflesh bonke la khona. Nibamba baNkulunkulu abakhona abazalwane. Ngicela just away bonke umuntu othembile ngamkhetha nomzala wethu usuku athi bazalwane. Ngicela singayi ngemakhaya sekuphambili bakhe sike kuye. Ukhona unathi bathandeka kanje sikhona sike kuye. Singayi nangenani lithi nganye ilanga leBhayibheli. Wakube madvoda amathathu wavela waba wesine yena. Nanyanga kunathi bathandekayo singabuki uwedla kumakhada njalo ngoyiprestin yami active ngokwami. Futhi la makhada sitawakhokha. Lokuthi sibancane ngeke kuvakala tawuvakala imvumiso kuphela. Ngoba intaba sikakhona bonke intaba kithi bathandekayo. Nje kanje. Ngakho ke naku lokusho ngosimakhathi lokusimangalo lokusomanga uthi buka la ngibeka litshe eSiyoni litshe lelihloliwe litshe leligugu lekumisa indlu lesisekelo lesethembele sendlu lo othembele kimi angeke ajaba ngithanda namavecina lapho nelathi lo othembele kimi angeke ajabe uNkulunkulu lesike kuye angeke asijabulise angeke akakazi akwena ngeke aqale namuhla lesikhatsanyalo ngicela ipress team yami isiphe iculo lentasukumisa lesijayivise bese ngicela abanefana Oh
uyahamba uya ekhaya Davide befuna ugqoba inkosi makafika ufo David akekho ufuna umnaka Davide baphelele kulabo bhuti ba Davide kunenvodza labathi Eliya now le nvodza makayibuka Samuel uyibuka uthi hayi vele iyadeserve lithi iBhayibheli makathi ufuna kumgqoka lamafutha angaphumi uthiwa mangaka kusikanjani because mangiyibuka le nvodza ifanele ukuthi ngakusa bathi uNkulunkulu wase uthi ngihlole inhliziyo yakhe ngase ngiyamala kunenivule ngithanda kakhulu nayiphathi ithi ngase ngiyamala ayithi angimkhethanga ithi ngase ngiyamala lokushuthi unekwendeka kube inhliziyo yakhe beyilungile ngabe ungwele wathatha kunayi ijeni yesikiyo our heart gets minds our uplifting inhliziyo yethu mayihlantekile futhi sitawubanza nkosini ngicela isikhathanyalo basandikayo ebuka isikhathi ngicela ixolisa mfundisi kusesilimele sona but sitawucela nje ukuthi do not limit yourself to time lokumcoka is the message lokumcoka nawo lakubeke ukuthi usiphe wona uNkulunkulu sitawubese sibona sikhali nalokunye sifuna nje message ngicela ngengoma lefobekile sokusinika Ikerubi neseraphim simana simemeza guwe Sibonga wena simakathe siphakamisa igama lakho sithi wena uyingcwele ngcwele ngcwele ngcwele
Gcwele simakathe, gcwele uNkulunkulu. Akekho simakathe lofana nawe. Akekho lomnye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Konke Nkosi kwadalwa nguwe. Kude babe lokwadalwa wena Nkosi ungakwadi. Babe siyabonga namanje emini ngegama lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wethu lengcwele kutholana lithuba babe silibandla lakho. Kuda babe endlini yakho simakathe. Sitawuhlanganyela babe sive livi lakho simakathe nakulolu suku. Lapho khona Nkosi sikhumbula babe kunyuka kwakho. uNkulunkulu wethu lengcwele uyawuhlala esihlalweni sebukhosi ngesekudla sababe uNkulunkulu. Baba wethu lengcwele siyabonga namanje mina babantwana bakho sebakhona. uNkulunkulu wethu lengcwele sithandazela babe ukuthi uvule babe inhliziyo tethu simakathe netingcondo tethu ukuba babe sive livi lakho uNkulunkulu wethu lengcwele lende umsebenzi walo babe empilweni tethu bese babe siyalenda siyaliphila for the glory of your name. Namanje mini babe sithi ithumo lonke nemandla nenkathimlo kungekwakho. Khuluma nathi Nkosi egameni la Jesu Kristu. Amen. Nginivusele bazalwane ekuseni egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Ngivusele bathandekayo bobabe labakhona, bomake labakhona, basingela adults lakhona, youth lekhona, children's ministry egameni la Jesu Kristu. Ngivusele bafowethu ngalaceleni labashayako sibonge kakhulu praise team egama lika Jesu Kristu. Hallelujah. 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 Bathandekayo program director le program beyithi siqala nga-10 sicedza nga11:30. Sho ukuthi sina 1.5 hours. Sho ukuthi ke nangabe thina ke siphushele start time. Sho ukuthi nale end time nayo iyaphusheka ngale. Hallelujah. So ke ngithi ke ngikukhululeka mfowethu luhlelo usibambele kahle. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo Butlindo cha ukuthi ngingabe singativala tandla siphakamise amehlo nakhona lapho kude lokonakele. Hallelujah. Siyathandaza nje bazalwane siyakhuleka sikangekane. Bathandekayo simbonge uNkulunkulu bathandekayo ngani. Nakunenvo lemqoka kulendzaba yekholwa. Kuphila lokholwa. Hallelujah. Hayi lokukhuluma. Libandla lila likhona khona ngoba lokholwa siyakhuluma kodwa singaphili. So ke bazalwane thina ngoba sifuna kwenda tindvo ngendlela lengcono, sifuna kubona uNkulunkulu asebenza impilo yethu. Kwethu kokuthi asiphile lempilo yekukholwa. Hallelujah. Ngisho ke bazalwane ukuthi uyakhuluma emagama lapha Kristu uthi niyambuta ukuthi nangibona kuphi ngilambile. Niyakhumbula lamavi bazalwane. Bathandekayo siyabonga ukuthi sisonzele kubazalwane bethu labase ukhathatekene. Ngeke ngithi kuhlupheka. Hallelujah. Ngoba kuthatha lenye dimension kodwa nje simo bazalwane sibonge kakhulu libandla umndeni wakaChekenyere ulahlekelwe ngubabe wabo bathandekayo sinibonile siyawukhuleka baba sephathekile salibona libandla livela ngisho noma sekangekho itolo kulabo bazalwane labaphumelele kunimelela. Hallelujah. Ngoba ngiyathi ukuthi kube timbo bethamba ngalofisa kwethu ngabe sibe baningi. Hallelujah. Kodwa nje bazalwane bayile bathandekayo, that is practical gospel. And that is where we grow. That is where we best testify in the actions. Hallelujah. Ngakho ke bazalwane sithi uNkulunkulu akanibusise. So ushito ke lomnye wethu bazalwane la kuthi bagulelwa ngibabe. Ngidawucela at this point gogo Dlamini uke usikhulekele umndeni wakaSimelane kuthi uNkulunkulu abe nabo kulesikhathi kubabe watakhona. Siyabonga kakhulu Mnguni lokusishayishela nje so that isitothwalisana emkhulekweni. Siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawuba nani namgcina lo mthana. Ngiyacela Nkosi usithandazele.
Uphakeme babe uyingcwele simakathe uhlele esihlalweni sakho sebukhosi babe lo ingcwele kuyasithokozisa ukuthi akukho lokukushiyako ukubona konke babo ethomhlela kangaka uzubone enkosi konke ubona lokusenhlitweni babo ethothandekako babe wethu lomhlena kangaka lo nguyise wenkosi yethu uJesu Kristu babe lonemusa lelithi live lakho wanele bonke babe uthomhle kangaka nakhona lapho kulelo nyeva umusa wakho ukhona babe uthomhle kangaka siyabonga babe ukuthi sikhona la phakathi kwanaye indlu yakho babe lo ingcwele uyasinika nangumthwalo babe lo thandzekako ukuthi inkosi manje siyogijima ngemthandazo siyawufika kunayo indzawo uNkulunkulu wamhle kangaka esithobelweni babo thomhle kangaka kulelo mfana wakho lapha embhedeni babe uyamgciko lo ngabodokotela bayamphathaphatha nabonesi keja sithi ngeligama kaJesu Kristu waseNazaretha uphethwe ngwelqo nguwe lomthintathinta iphilisi lakugwinyako babe lidlule esandleni sakho babothomhle kangaka sesiyakhuleka babe ngokwethemba ngoba live lakho lithi uma sita kuwe ngekukholwa asibabe lo ngcwele sesendela nalamhla babe lo ngcwele emini sisibabe lo thandzekako wena lo ingalo yakho lengakafinyelwe ubingeti yafinyelela sithi babe bani khona ngoba vele ukhona nathi unathi la nanginemfana wakho takhona asesekuleyo ngabe wabikile uNkulunkulu wami omhle kangaka babe lothandzekako lokho kucabanga Nkosi busa ingqondo yakhe emnini mandla onke umnike babe lothandzekako ukwethemba babe lo ingcwele ngayo yonke inhlitiyo yakhe babe lothandekako konke wena utamniketa lokho lakudingako utamphumelelisa ikakhulu Nkosi emthandazweni babe lo ingcwele siyanikela konke kuwe nomndeni wonke babe namanke asehleli naye kuleyo ndzawo yes Lord Jesus bonke bantwana sibanike nje lamandla Nkosi babe lo ingcwele banike emnini mandla onke kujabule emphefumulweni noma kumadiba kangaka eja wena uletha ijoy babe lomhlena kangaka kuze kutoba khona nepeace ebabe lomhle kangaka ekuphileni kwemndeni wonke egameni kaJesu Kristu siyathi Nkosi ukuthi ngeke babe lo ingcwele usijabulise nemsa wakho Nkosi siyakwethemba mnimandla onke ukuthi nebantwana bakho mnimandla onke basakhuleka imihla ngemihla mnimandla onke emthandazweni yabo bawubeke lo mndeni wakasimelane uNkulunkulu wami engikutheni siyabonga babe ngcwele ukuthi banenkosi banengi labanye abakakhulumi kejaba bekhambela Nkosi nakulona kuloyo befethemba egameni lakho Jesu Kristu uze lidumo lonke lwakho amen. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo. Acts chapter 1 verse 6 to 11. Acts chapter 1 verse 6 to 11. Cela kube khona lo sifundzela ngeSiswati bazalwane. Hallelujah. Kwathi nasebahlangene ndawonye abapostoli naJesu bambuza bathi Nkosi sengiso yini lesikhathi lotawubuyisela ngaso umbuso kuma-Israyeli yena wamphendula wathi kubo tikhathi nemathuba kuhlelwa ngemandla ababe akusiko kwenu ukwazi ukuthi kuyakwendeka nini kodwa nine nitawugcwaliswa ngemandla nasafikile kini moya longcwele niyawuba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube ngusekugcineni kwemhlaba emva kwekusho lokho wenyuselwa ezulwini basambuka lifu lamsusa emehlweni abo babe lokhu babukisisile etulu nakahamba kwase kubonakala emadvodza lamabili embethe letimhlophe eme eceleni kwabo
athi kubo, madvodza aseGalile, nimeleni, nibuke etulu. Lo Jesu lothetfwe lapha kini wayiswa ezulwini, uyawubuya futhi ngayo yona leyo ndlela, njengoba nimbonile nje aya ezulwini. Hallelujah. Ngesingisi lithi, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed in his own or by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes. And they said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Hallelujah. Live las magatsele bazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thine. Lapha bathandekayo kubhalwa ngendzaba yekunyuka kwaJesu. Lembeleni nangabe uyifunza kahle utawunaka ukuthi this is another version noma another angle yale moment of the Great Commission. Nasingaya encwadzini yaMarko chapter 16 ufunze lapha from verse 15 kuya endasi uyanaka ukuthi athi lamagama, and then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. These miracle signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up to heaven and sat down in the place of honor at God's right hand. Hallelujah. Bathandekayo ngifisa ukuthi sibuke lamavi phase isihloko lesithi qedzela lo msebenzi. Qedzela lo msebenzi. Finish the mission. Hallelujah. Bathandekayo lapha nginaka ukuthi kunalendzaba yalo msebenzi. Kuthi umsebenzi nangabe kunemsebenzi lobekiwe kunalo muntu lohlele lo msebenzi. Lo watiko ukuthi egcineni kwawo kufuna kube nani noma egcineni kwawo kufuna kube namaphi ema results. Lapha bazalwane nangibuka lamagama alomsebenzi lesikhuluma ngawo, ngibuka umlimi egcineni sekathole lesivuno, sekajabula ukuthi nembala lo msebenzi lengiwendile kusukela ngihlanyela ngihlakula nginaka nginisela ngenda konke nasi isivuno sesiphelele bese loyo mlimi uyathokoda. Nginaka ukuthi bazalwane nangabe ungilomlimi kunetinto lotihlelako, kune calendar, kune timetable lo sebenza ngayo ukuthi kuze lesivuno sibe ngilesi lengisifunako kufuna ukuthi kwendeke ini nini. Manje nangabe utawuthola lesivuno kufuna wena lohlele lo msebenzi wende sure ukuthi tinvo tihamba ngendlela. Hallelujah. Lokhu bazalwane nguveta ngoba nawufunza umbhalo it is clear ukuthi kufika kufa nekuvuka nekunyuka kwaKristu was not by mistake. Uyanaka naso ufunza lamavi ngalesikhathi Jesu sekatawubethelwa esiphambanweni, ngesikhathi Jesu sekavuka sekabonakala kubantu, kuyavela kaningi ukuthi njengoba kwakubhaliwe, njengoba kwakuhleliwe. So uyanaka ukuthi kunemsebenzi lotsite, lihlelo laNkulunkulu lelichubekako lalwatiko yena, manje naKristu Jesu abe ingcenye yalohlelo. Lo hlelo lulula bazalwane
kubisela umuntu enzaweni yakhe, enzaweni lapho khona uNkulunkulu ambeka khona. Manje lapha bazalwane la sifunza khona sinaka ngokuthi Kristu yena umsebenzi wakhe sowuqedzile. Libanga lakhe sowulihambile. Labe kakutele sowuqedzile ngakho uNkulunkulu it's as if abesamgraduateisa noma besaphothula kuthi mfana uNkulunkulu sowuqedzile umsebenzi wakho manje sekufuna sisale unyuka uya ekhaya. The ascension. Lisikele livi wenyuka ekhaya wase uthatha lesihlalo lesingekudla kwababe kuzathi oqhubeka ke yena nyalo sala sebenza le role yakhe lenguKristu Jesu longiyena longummeli wethu longumsinzisi wethu lonqhusa lethu lomntwana uNkulunkulu lethine kufuna sekugcineni kwakhona aphindze bese uyawuqedzela ke ngekuthi bese uyabuya utawulanza ibandla lakhe. Kungako lamadvodza lamabili athi njengoba nimbona enyuka kusenemsebenzi atawubuya wende ngekubuya kwakhe. Kuthi njengoba nimbona nyuka uyawubuya by the same way. Lokho ukuthi ke bazalwane lapha nangithi mine ecedzela lo msebenzi ngithi the political kingdom. Bona bazalwane bebacabanga the physical kingdom. Bacabanga ukuthi nyalo ke ngoba Kristu sowuvukile lama Roma bese kababusa kubata uhamba babuyele tindvo tibe ngalesikhathi kuna David inkosi ibusa kungibo umbuso lohamba embili emhlabeni kodwa Kristu wasuyabatshela ukuthi cha bafowethu ayisiwo kanjalo lendzaba. Seyiyavela ke lendzaba yesibili ukuthi cha bafowethu kunelihlelo lolihleliwe. Uthi cha ngibabe kuphela lo wati ukuthi tindvo tenteka nini. Ngibabe kuphela lo wati ukuthi lihlelo lwalokubuyiselwa kwalombuso waka-Israyeli lihamba njani. Ngibabe kuphela lo tawuveta tindvo in time to whoever he reveals it to. Kungako bazalwane lapha siyabona uthi lapha it is the times and seasons are known by my Father in his own authority. Lokhu sikhumbutako bazalwane ukuthi sisaphila emhlabeni kunaloluhlelo lwaNkulunkulu lolumile mine nawe satiwa nqandi kuthi ngalesikhathi sidabe siphila mine nawe satiwa nqandi kuthi uNkulunkulu kulesipho lasibeke kuwe utakubeka ebandleni levangeli kumahwalala lakubhekile kokuthi wena submit to the authority of God kuze uNkulunkulu atokusebenzisa kuthi nawe udlale iqhaza lakho kuleli isu laNkulunkulu. Finish the work. Cedzela nomsebenzi wakho. Bese kuyaveta kwesithathu lapha Kristu nasakhuluma uthi but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will receive power. Leligama lethi power bazalwane nguleligama lithi dynamite noma dynamo. Siyathi dynamo is the most explosive form of power. Lebhilita ngshemaje. Uthi ke Kristu Jesu lapha niyawuthola emandla lamakhulu kunawo onke nxa moya lwengcwele ehlela kini. Asinake bazalwane ngokuthi ngilafike khona bese kumbe sesiyalahleka noma bese sifike asisahambi ngasolinye nalabanye balenkolo. Uthi Kristu moya lwengcwele utawehlela kini. Manje lapha bazalwane bese nathi sithi namuhla sifuna moya lwengcwele ehlele kithi kuze sitawuthola lamandla. Lapha bazalwane ngicela siconze ngokuthi labazalwane labafunzi baKristu bebanaye Kristu. Emmanuel, God with us. Bebanaye Kristu bambona endaletinvo bebanaye Kristu bamuva abanika lamandla banaye Kristu abanika lamagunya kodwa ngenxa ukuthi Kristu himself was going away abebathembisile ukuthi ngeke nginishiye nodwa. So ke Kristu lana uconfirma lokho ukuthi what I promised I will do. I will leave you, the Holy Spirit will come upon you and he will give you power. Bese kwesine bazalwane sesiyabona ukuthi power to do what? Power to do the work. Uthi Kristu ke lapha and you will be my witnesses. Hallelujah. You will be my witnesses. Uthi ndaba bofakazi.
bofakazi ngani ngekokuthi bofakazi ngekuthi nisho ukuthi niboneni bofakazi ngekokuthi nani uNkulunkulu amsebenzise nani niwabonela amandla nithi ibonele tintfo bengidenda setendiwa ngini kungako bazalwane ku chapter 3 walo Acts bayefika bo Peter na John bakhanza lendvodza bengakhona ukuhamba bathi ngisiliva neligolide kasinalo kodwa ngegama lika Jesu vuka shumayeli hey babuya bafakaza bathi Nkosi hey sibonile intindvo tenteka sibone sithi khanze nathi senta njengawe ngenxa yalegama leligama la Kristu linemandla ngakho ke uthi Kristu ke njengoba nilibonile leligama nyalo sesikhathi sokuthi niphume nihambe niyawushumayela nende bantu babe bafunzi bami nibashumayele baphendvuke nabo babe bafunzi njengani kungako le Great Commission ithi go and make disciples of all people baptizing them in the name of the Father the Son and the Holy Spirit and teach them all that I have given you so ukuthi Kristu ngalamafishane lapha nakathi you'll be my witnesses uthi bazalwane nine ngoba ndawuthola lamandla atanenda ukuthi nihambe niphume niyo demonstrate naku lenifundise kona call to be witnesses lokuba ngile witness nginokucedzela nomsebenzi lokuthi nanawe lokuthi ube khona nanawe lokuthi akubite uNkulunkulu uthi umsebenzele kunengcenye yemsebenzi lekufuna ukuthi uyende ngakho ke bazalwane asicedzele lo msebenzi senyanaka ke bazalwane ukuthi lo msebenzi lesikhuluma ngawo uthi nakashumayela Peter lapha ku Acts chapter 2 my Lord so sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So lapha bazalwane nawunaka lenzaba lesifundzile ngale ngenhla kunalendzaba yekuhistorishwa kwembuso waNkulunkulu. In between lo mbuso waNkulunkulu nekubuya kwaJesu kufuna thina siphume siyoshumayela. So nasithi ke bazalwane finish the work sisho ukuthi bazalwane nasicabanga indzaba yekunyuka kwaKristu akube sikhumbuto kithi ukuthi kunesprofeto lesithi mhla ngalelo suku lelatiwa uNkulunkulu Kristu uyawubuya kodwa angakabuyi iKristu thina kufuna siphume siyowenda abantu babe bafunzi baNkulunkulu nakathi lapha bazalwane and make your enemies your footstool usho ukuthi asilinqobele live siyanqoba ngani bazalwane ngekuthi understand ukuthi ngekwemukela Kristu simtholile moya wengcwele uhlala kithi uyasipha lamandla asingabi kulabantu okwesaba kodwa sibe kulabantu ukuthi lamandla lesinawo ngemandla la ngentulu kwawo onke amandla asiphumeni bazalwane siyawucedzela lo msebenzi wefika Kristu waphila kubantu wakhula kubantu wasebenza kubantu wademonstrate lamandla asinzisa abantu aphilisa abantu endala bangaboni babone labangeva beva labangakhona ukuhamba basukuma labe bagula iminyaka baphila leni ngoba yena ungumnikati wekuphila ngakho ke thina sibitelwe ukuthi siphume siyocedzela umsebenzi namhla bazalwane is Ascension Day lapho khona sikhumbula kunyuka kwaKristu le Ascension Day bazalwane akungabi nje ukuthi sijabule ukuthi wanyuka kodwa kithi akube i-reminder ukuthi kunesikhathi lesibekiwe kunelwashi lesingaliboni ukuthi soon and very soon Christ utawubuya kodwa nakabuya latabuta ukuthi kodwa niucedzile yini umsebenzi uthi ke lo mbuzo ngabe mina nawe siyawuthi ngoba phela Kristu wayisizisa impilo yethu nakayisizisa lempilo yethu shothi wasipha lamandla moya lengcwele lohlala kithi uthi ke lo msebenzi bese wendani ngakho bazalwane asikasinzisele lonto ohlala la kodwa sindisele ukuthi sibe bofakazi baKristu bofakazi emakhaya bofakazi emangweni bofakazi emsebenzini bofakazi etikolweni ngalomusa waNkulunkulu ngalothando lwaNkulunkulu nekuthi uNkulunkulu ufuna umuntu abuyile kuye umuntu aphumile sonweni make ngathi abe prophet la uyabona nje kuhlela kwaNkulunkulu ukuthi make athi during this time aseke uhambe nawe utobona ukuthi ngikhuluma ngani
Nginomsebenzi ke loyo bazalwane lesibidelwe wona. So when Christ rose abuyele ekhaya ezulwini, lokhu kahle ngokuthi bazalwane lapha lithi asakhuluma lamavi bambona enyuka, hey bambona shobela emafini. Manje bazalwane lenza bayemafu ekibo phela in the Old Testament vele lelifu used to represent the presence of God. So kungemabomu lokuthi uNkulunkulu akwende kanjalo, kuthi njengoba ngangifika ngelifu in the old, nawo uKristu ngiyamthatha njengelifu ubuyela kuBaba. Bese ke ngichazwa ngemagama lapha lithi kwasevela lamadoda lamabili, ha madoda agcokele imhlophe. Hey, ngoba ngalelo langa ngalelo suku siyawembathiswa umtimba lomusha, umtimba longenamabala, umtimba longasaboli. Kungako nasihlabelela sisithi yawube imhlophe dithecwa avela namadoda. Hey ayasayabuda man, ngoba angathi la eBhayibhelini bazalwane kuba nalamadoda, ngoba nalethuneni kwavele amadoda amabili. Abuta athi nimfunani lovukile kulabafile. Hayi abuta namadoda athi hey madoda lapho asegalile nimbukelani kangaka ezulwini. Ngisonathi bazalwane bebamangele siswati sithi bebabambe wangaphasi ukuthi ingabe kwentekani. Efika namadoda athi nibukani kangaka, aningamangaliswa kunokuthi unyukile, kodwa lekufuna nikhumbule naleli kutshele abantu ukuthi simbonile athathwa lifu. Nakathi yena usimelele ekhaya ezulwini kuBabe, sinebufakazi ngalokho. Therefore part of the witness, Peter nakashumayela lapha asikake simbone before washumayela. Sibone nje Peter lendoda nje yayiquick nje ukukhuluma, yayiquick nje kuyala, aze ayekhuta Kristu athi suka ke emsathane. Kodwa ngenxa yethi wathola lamandla samkhanza ashumayela Peter. Washumayela Peter. Hey washumayela Peter leni ngoba unalobufakazi. Kuthi lele lishumayela ngaye ngimbonile. Lele ngishumayela ngaye ngihambe naye. Lele ngishumayela ngaye ngimbonile anyuka. Futhi nginesiqiniseko ukuthi utawubuya. Lithi ke le Bible base bathi laba bebashumayela kulo, hayi bafowethu sesivile, what shall we do? Kushoda ukuthi sendeni, bathi mukelani Kristu. Nani lo tanisinzisa ayishintshe impilo yenu. Bazalwane bamahwalala asiqedele nomsebenzi. Wawuqedza Kristu umsebenzi wakhe. Kungabo uNkulunkulu wasuyamthatha uyawuhlala esihlalweni seBukhosi. Nanathi sahambe emhlabeni, sisaphile emhlabeni, sisenziselwe ukuthi sidlale inzima yethu. Nanawe namuhla kusese ascension day. Akubi nje ukuthi ukukhumbula ukuthi Kristu wenyuka, kodwa sikhumbule ukuthi kunemsebenzi efuna siwuqedzele. Ngoba between the restoration of the kingdom of heaven and the coming of Christ is the evangelism of all people. Hayi nje bantu lesibukwa ngathi hayi laba abakahle singabashumayela laba. No, all people. Nanamlobona ngazuthi akusenathemba kuye. Ngoba lokushumayela kusithi kodwa thina we are just vessels to be used by him who has a mission, who has an agenda. Bathandekayo akubeke ithi ngabulela ngamunye ukuthi after this ascension day sibe nekukhumbula ukuthi kunemsebenzi wekushumayela ivangeli. Lo msebenzi awungapheli. Lo msebenzi ufuna mina nawe. Wherever we are, whether by speech or by life or whichever way uNkulunkulu atayisebenzisa, impilo yethu ayibe bufakazi bemandla aKristu. Wawenda umsebenzi wakhe Kristu. Wahambe waze wagcina afene kufa. Uthi nasabhala lapha Luka la ukhuluma lenzaba ukuthi Peter nakashumayela ngale uthi Kristu wefika lapho khona athi noma sekafile uNkulunkulu wamonarisha ngokuthi athi no, death is not your place because you are alive.
wase uyavuka Kristu. Therefore we are witnesses of Christ Jesus. Asambe bazalwane nesichithe umsebenzi. Akungabi nasimo lesitakuvimba. Akungabi nasimo lesitakwenza uve kwangazuthi mina bengingibani mina cha. As long as you have received Christ, you have the power of the Holy Spirit. Because amagama ke ngale kumakho nasakathi yena ke lapha bazalwane, all these miracle signs and wonders will accompany you. All these miracle signs and wonders will accompany you. Hayi ngoba sifuna lama signs lama miracles echaza abantu babone ngathi sine singcwele kakhulu cha. Manje uthi ngekhuluma leligama lelivi laNkulunkulu ubone umehluko. Ungako namhla emini sithumela umkhuleko sila kubahalala. Sithumela sithumelwe. Sithumela kulo tonke ibhedlela. Sithi Nkosi wena lokhona ukwenda ngetulu kwalesingacabanga. Ake wende umsebenzi wakho for the glory of your kingdom. Unemsebenzi lobekelwe wona. Cicela umsebenzi. Ngoba sikhathi sesiyaphela. Uyabuya Kristu. Njengoba bambona abuya athi lamadoda namabili anyuka bathi uyawubuya the same way. Ngawo ke bazalwane asendele umsebenzi waNkulunkulu siwucethe for the glory of the kingdom. Ngicela sisukume sikhuleke. Sivuselele Nkosi Jesu, sivuselele Acts chapter 1, verse 6 to 11. It's 11 version, Daniela NLT. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? He replied, the Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. And the two men suddenly stood among them and said, Men of Galilee, why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go. So bazalwane, between the restoration yeposition yemuntu kulendalo yaNkulunkulu nekubuya kwaKristu kunemsebenzi lefuna siwende kuthi sihambe sishumayela ivangeli kubo bonke abantu sibende abantu babe bafundisi baKristu. Sitawukwenda lokho bazalwane futhi singakwenda ngoba emandla sinikiwe, emandla la ngetulu kwawo onke. Ngakho ke namhla ekuseni kungaba kukhumbuta nje ukuthi umsebenzi usengapheli. Ngakho ke asicezeleni umsebenzi. Inkosi inibusise ngicela sikhuleke. Baba siyabonga namanje ekuseni egameni laJesu Kristu uNkulunkulu wethu oyingcwele umusa nethando lakho. Siyabonga baba wethu oyingcwele ukuthi wena Nkosi lokukhulumako kungiyebo kungamen. Sibonga baba ukuthi wena awuyishintshe ingcondo yakho uNkulunkulu wethu oyingcwele. Kodwa baba lokubekile kumile kuze kube phakade. Namanje kuseni baba siyabonga nalivi lakho lelisikhumbutako ukuthi kunemsebenzi lekufuna ukuthi siwucethe libanga lethu lingakapheli emhlabeni. Siyabonga baba ukuthi namhla ekuseni uyasikhumbuta nikatwe amandla onke ukuthi moya loyingcwele lohlala kithi is the source of power, dynamic power. uNkulunkulu wethu loyingcwele lenzabula ibopho mnikatwe amandla onke, lekhululako mnikatwe amandla onke, lesinzisako mnikatwe amandla onke, lephilisako mnikatwe amandla onke, lekhulula umuntu baba wethu loyingcwele. Lithi lelivi lakho Nkosi kude lokuya usivimba
baba ehlengcwele mangabe sihamba sinalawo mandla. Kodwa baba ehlengcwele namhla ekseni siyabonga kusicondzisa ukuthi akusithi uNkulunkulu ehlengcwele lesikhona kwenda letinvo, kodwa nguwe simakadze usebenzisa umoya lengcwele lohlala kithi. Thine baba sitisebenti takho kwethu Nkosi ukuthi sivume ukuthi baba uthathe control of our lives and indeed be Lord in our lives. And baba ehlengcwele wena umsebenzi wakho uyawuphumelelisa bese baba egcineni nathi baba sithola umchele uNkulunkulu ehlengcwele. Lesibonga ko baba ukuthi live lakho uNkulunkulu ehlengcwele ngale incwadzini yabaseKorinte nebaseThesalonika liyaveta simakadze ukuthi ngalelo langa ubuya wena Nkosi kuyawubonakala ngekuthi baba ehlengcwele labo labasandulele bashona babe bayawuphakama kucala bese nathi Nkosi siyawunyuka njengoba abafunzi bakho Nkosi babona unyuka siyawudibana neNkosi emafini. Siyabonga baba ukuthi wena wethembekile konke lokhu baba utawukwenda uNkulunkulu ehlengcwele. Sengiyathandaza baba ngamunye nangamunye lokhona la endlini. Siyabonga uNkulunkulu ehlengcwele ukuthi idzela netikhandla kwebantwana bakho Nkosi ukuthi noma babe iweather ingilengavumi kodwa babe batinikele ukuthi sitawuya endlini yakho siyawuhlanganyela nalabangcwele. Baba ehlengcwele ngamunye nangamunye babe meet us Lord at the point of our need for the glory of your kingdom. Baba ehlengcwele usiphe amandla babe nesibinzi to walk tall. Baba ehlengcwele sithi babe sisahamba sikhumbule ukuthi thine sibofakazi baKristu Jesu. Baba ehlengcwele namhla emini thandaza babe sibusiso etukwelibandla lakho sithi baba ehlengcwele busisa babe ngamunye nangamunye utibonakalise babe empilweni tabo. Namanje emini babe siyabonga ukukhunjutwa ukuthi umsebenzi awukapheli, umsebenzi wethu babe kuhambisa ivangeli lakho ngoba babe singakalihambisi uNkulunkulu ehlengcwele umbuso wakho uNkulunkulu ehlengcwele utawudelay babe kufika. Namanje babe ekseni sibonga babe nalithuba lekuthi sihlanganyele babe sive live lakho uNkulunkulu ehlengcwele maliphume babe lihlele etinhlitweni tethu uNkulunkulu ehlengcwele bese siyaliphila baba ehlengcwele wendele buhle nekudunyiswa kwegama lika Jesu Kristu umfelo wethu. Amen. Uhamba sesifika unyango lokuze ikhulumile noma iphathi le bayishilo wayithanza ngi-introduce ngezingisi ithi let our lives be a testament of God's power. Impilo tetfu adibe bufakazi bemandla uNkulunkulu uyithanza kakhulu lephathi ngothandeka. Sesifike emaphethelweni umuntu vale nje ukubonga ngikukhona bezalwane lenkonzo ibeyimhanda kumandeni khona mawubuka la ngaphandle bengasekula but ngiyenzele konke ekukhona uNkulunkulu sibonga kumbathandekayo. Ngicela isikhasanyalo ngicela bale masina adozibala inkonzo yokukhuleka. shothi umoya uyasebenza yathi umoya bokuthi babe akahlale lapha eminyango sonke nasiphuma la asibusise but umboka lo sangasho baba uvele waya lapha eminyango uyowendela lokushuka usimakathe ngisho baba bazala nofuna uniyeni. Haleluya, siyabonga mfundisi.
uNkulunkulu aqhubeke akuthinze baba. Amen. Baba siyakubonga nakulesikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga umsamnini mandla wonke, sibonga amandla akho lo wabonakalisile kisina namuhla. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha busisa Nkosi ngamunye nangamunye. Selivakele Nkosi ukuthi sisenemsebenzi, thamele siphume egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyawusebenza. Akukhathalekile ukuthi unganani. Lokhu nje bokhona Nkosi uvile. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baphe Nkosi emandla ngamunye nangamunye labakhona la kusuka la kimi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uphe wonke Nkosi lokhona la emandla. Sitawuphunya Nkosi kusetshenzwe. Sihambe siyodla Nkosi lo mahwala lamncane kakhulu Nkosi nase sicalile sisebenza. Mncane kakhulu esimakathe wasezulwini. Ngani Nkosi uyatibonakalisa kulamalanga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngeke usilendle lesikhona kiyo seyincane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibusise Nkosi ngalenkulu. In Jesus mighty name Lord we thank you. Busisa Nkosi setha uphuma nanyalo setha uhlukana sibuye sewuhlangana Nkosi ngalesikhathi laba sibekile sa4 embabane burial lapho khona sitabe sinenkonzelo emfishane yakhe babe chekenyera sahambe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busise Nkosi ngamunye nangamunye in Jesus mighty name Lord we thank you. Amen and amen.